Muingi urawigaga kaunti-ini ya Nakuru ni uritio kugetha mai ma mbura hindi ino mbura irathi na mbere na kura na gucoka kuiga mai macio mari ma kunywa ndumwe na kuruga handu ha gutumira mai ma ndufuri. Mtu akiwa kwake nyumbani ukiwa na tanki hivi and you have rain water itasaidia sana kupunguza hiyo madhara ya meno kuwa brown. Kuringana na kiama kia marigitari a kurigita magego guku bururi-ini ni Kĩoro Health Organization of Kenya gitongoretio ni mutongoria wakio Dr. Alex Langat ni ati uthuthuria wa mai ma ndufuri niguo ucungiriirie andu aingi a kaunti ya Nakuru gukorwo na magego ma brown. Watoto wengi wanapata mambo kama fluorosis kwa sababu ya maji. Unajua area ya Nakuru kuna shida sana za mambo za maji, so unapata meno zao hii mambo ya kuwa brown katika meno. Hiyo ndio main cause. Oho muingi ni uthingatitwo guthambagia magego na njira ya gwikinya maita meri o muthenya ari kiroko thutha wa kuria na hwaini thutha wa kuria niguo guthengia giko gatagati ka magego kiria gicungagiriria mathina maingi ma magego ta kwenjeka urundumwe na kununga urukanwa. Mdomo ya kila mwanadamu inakuanga na harufu. Ndio tu hata sisi mwili zetu ziko na harufu zake. Lakini kilicho cha muhimu ni ile extent ambayo harufu inatoka to an extent ambayo inaanza kuwa uncomfortable wala watu ambao unakaa pamoja nao. Na ni undu wa gutigirira magego na kanua kari gothe ni kagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Akenya ni mathingatĩirwo gũcekaga iria maragĩa o hamwe na gwetha motungata ma marigitari a magego mahinda kwa mahinda o hamwe na gutigagirira kanua kao ni ikara kari gatheru mahinda mothe. Particularly yale magonjwa ya kuchimbika meno ni kwa sababu ya uchafu ambao hasa wakati mwingi ni sukari, alafu kuwa na meno kwa mdomo, ile time tunakuwa na hiyo meno kwa mdomo na pia viini ambavyo tuko navyo kwa mdomo. Marigitari aya maritio mari wa dini ya Kapkres kaunti-ini ya Nakuru kuria maheanite urigitani wa tũhũ wa magego kuria ikari ya mwena ucio mbere wa mucemanio wao wa AGM utafanagio mwaka o mwaka na mucemanio wao wa mwaka ũyũ ni wa rita rĩa 29. Within the course of the year, we also make sure that our members get continuous personal development. We normally have seminars, workshops and all that. Handu-ini ha Muthingi TV ni Njagũ Ng'endo wa Njogu.